In die nuus vandag. Wat begin het as 'n geloofsbesluit vol opoffering, het oor jare gegroei tot 'n kragtige getuienis van roeping en volharding. Dit is die verhaal van Bishop Philip van Rensburg en sy eggenote, pastoor Linda van Rensburg van die Volle Evangelie Kerk in Postmasburg. Eens 'n mynwerker het Philip sy loopbaan tydelik gestaak om voltyds Bybelskool by te woon. Gedurende hierdie tyd het sy vrou, Linda, die gesin ondersteun met 'n enkele inkomste, terwyl hulle 4 kinders grootgemaak het. Later het Philip weer na die mynbedryf teruggekeer om vir Linda die geleentheid te skep om haar graad in onderwys te voltooi, waarna sy ook haar teologiese studies aangepak het. Vandag staan albei voltyds in diens van die kerk. Ten spyte van groot hartseer, insluitend die verlies van hul enigste dogter in 2024, bly hulle vasgegrond in hul geloof en roeping. Die afgelope naweek het die Volle Evangelie Kerk die jaar afgesluit met 'n glansdiner, 'n geleentheid van dankbaarheid, refleksie en hoop. Te midde van 'n uitdagende jaar kon die gemeente saam stil word, terugkyk en weer vorentoe beweeg in geloof. Om in die dienswerk van God te staan, is nie vir almal beskore nie. Na 'n uitdagende jaar in die bediening kan Crystal Church in Postmasburg vandag met dankbaarheid terugkyk op 'n tydperk van groei en oorvloedige seën. Tydens hul eerste dankseggingsdiens het die gemeente nie net hul dank aan God uitgespreek nie, maar ook nuwe lidmate amptelik verwelkom. Pastoor Engels Pedro het deur verskeie skrifgedeeltes die gemeente herinner aan God se getrouheid, terwyl die inseëning van nuwe lidmate een van die hoogtepunte van die diens was. Die merkwaardige groei wat Crystal Church die afgelope jaar beleef het reeds daartoe gelei dat daar na 'n groter aanbiddingsruimte gekyk word. Pastore Engels en Renine Pedro, wat in Desember 2024 as herderspaar bevestig is, fokus nie net op evangeliebediening nie, maar ook op huweliksberading en die begeleiding van jong paartjies. Die diens is verder verryk deur die teenwoordigheid van die prinsipaal van Hoërskool Blinkklip, oor wie 'n besondere seën uitgespreek is. Die herderspaar, self oudleerders van die skool, het ook hul dank betuig vir die beskikbaarstelling van 'n klaskamer, 'n ruimte wat nou te klein raak weens die gemeente se groei. Erkenning was ook gegee aan 2 moeders wat in die moeilikste tyd van die herderspaar se bediening vir hulle met volgehou gebed deurgedra het, toe die egpaar wou tou opgooi het weens die uitdagende opdrag en taak wat God op hul skouers geplaas het. Die gemeente se groei bewys inderdaad dat gebed van 'n gelowige krag dra. Crystal Church bewys, selfs na uitdagings, bring geloof groei. Justice has been served on behalf of an 8-year-old girl who was sexually assaulted by a 16-year-old boy on 31st July 2023 in Lourisfontein. The accused entered into the bedroom where the victim was sleeping and sexually assaulted her. The victim reported the incident to the family members, and a case was opened. The accused was subsequently arrested. After the accused turned 18 years old in 2025, the Calvinia Regional Court convicted him to 2 counts of rape and sentenced him to 10 years direct imprisonment on count 1 and 10 years direct imprisonment on count 2. Both sentences will run concurrent. Lieutenant General Koliswa Tola, Commander Detective Constable Jack Nielsen of Calvinia Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit for his thorough investigation that secured the incarceration of the accused and bringing justice to the victim and her family. Hi, good day. My name is Ridwan Smith, Councillor at Tanjani Local Municipality. At least 2 out of 10 brand new Mahindra bakkies are out of service. Less than 6 months after Tanjani Municipality procured new fleet vehicles at a cost of 5.5 million. This was confirmed during a recent oversight inspection of the government garage in the R. One of the 10 Mahindra vehicles has been severely damaged in an accident. The shock absorbers on another Mahindra bakkie have already failed after only 4 months on the road. The new bakkies were recently purchased to help resolve service delivery challenges. If these vehicles are already failing at such a rapid pace, the pressure on the already outdated and
overstretched municipal fleet will only worsen. The DI has reiterated our call on the municipality to prioritize the management of its fleet. We will also report the latest developments in relation to the fleet to the South African Human Rights Commission, which is busy with a provincial inquiry into the collapse of services in Mtanjeni. Urgent intervention is needed to address Mtanjeni's fleet mismanagement issues and prevent further decline in essential services. An ECD center based in Postmasburg awaits the applications of 3 ECD practitioners to join their team in 2026. Horizon Media bring you news from Postmasburg to Namaqualand.